Brodocikl Zorana Ignjatovića. U galeriji grada Mostovi Balkana otvorena je izložba kragujevačkog umetnika Zorana Ignjatovića, crteži i skulpture nove po nastanku, ali sa već prepoznatljivom temom koju ovaj slikar i vajar odavno razrađuje, što idejno, što upotrebom različitih tehnika. U središtu pažnje Ignjatovićeve poetike podjednako su i čovek i prostor koji je sam izgradio. Čovek u tom prostoru nije izgubljen, on je svestan pozicije u kojoj se nalazi, čime je njegovo bitisanje možda još tragičnije. Poetsko-filozofski elementi izraza ovog umetnika, označeni strepnjom i potragom za smislom, blaže tragiku postojanja i nude izlaz. Izlaz, međutim, ne leži u samom smislu, već u traganju, putovanju, najčešće kroz kosmos. U tu svrhu Ignjatovićev čovek napravio je brodocikl koji mu podjednako pomaže i otežava put, jeli brodocikl zamka u koju je upao njen graditelj ili sprava za putovanje kroz prostor i vreme. Važna je avantura, smisao će doći sam po sebi, ako ga ima, kaže ovaj umetnik, čija će dela publika moći da vidi do 25. aprila